Reka ngo ikaze kari mwifuze komeza kugira ibihe byiza uri hose udukurikiye uri mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba mu burengerazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali ntibagiwe nawe uri mu ntara gatandatu aho muri hirya no hino ku isi mwese mbaye ikaze kuri chaîne ya Rwanda Premier League mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'imikino cya Ijabiro Sports ikiganiro ushobora no kuba wadukurikira cyangwa se amakuru y'imikino tukugezaho ushobora kuba yakurikira umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye haba kuri Facebook, X ndetse na Instagram hose ni Ijabiro Sports Updates ugenda ubona amakuru tukugezaho umunsi ku munsi kandi ku gihe wadukurikira kandi kuri website yacu ni Ijabiro Sports _rwa cyangwa se Ijabiro Sports bifatanye nyine mu magambo matoya _rwa niho ugenda ubona inkuru zacu kandi ukazibonera ku gihe. Kuri uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ikipe ya basket yo mu Burundi nkuko bamaze no kubona kuri titre ni ikipe yitwa Dinamo yanze kwambara ibirango bya Visit Rwanda cyangwa se Sura u Rwanda. Ibi rero ni ibintu byaviriyemo ikipe ya Dinamo yo mu bashinga nahe guterwa mpaga no kuva mu marushanwa bikurikiwe n'amande $500 by'amadolari no kumara imyaka 5 ititabira imikino ya BAL. Mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukomeje kumera nabi ndetse n'imipaka ihuza ibihugu ikaba yarafunzwe n'igihugu cy'u Burundi ayo cyo igihugu gishinja u Rwanda gucumbikira no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro igahungabanya umutekano w'u Burundi, aho rero hakigwa mu majwi umutwe wa Red Tabara bivuga ko rero abawugize banagerageje gukorera kudeta wahoza ayobora Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ni mu gihe leta y'u Rwanda ihakana ibyo ndetse nyine igenda ihakana ibyo birego bishinjwa u Burundi. Nibyemezo rero usanga bifatwa na leta ariko ugasanga n'ubundi abaturage nibo ubona ko babihomberamo, aho byageze no ku rwego rwo kuba leta yivanze muri siporo. Bizwi ko siporo ari urwego n'ubundi rwigenga ku isi ko bitemewe ko rwahuzwa na politike, aho rero byanamaze kugiraho ingaruka ikipe ya basketball yo mu Burundi, ingaruka zo guterwa forfait mu mikino ya BAL iri kubera muri Afrika y'Epfo. Reka nze mbikunyuremo byose uko bimeze. Iyi ni Ijabiro Sports, ngusaba ko wakora subscribe niba utarayikora. Nkuko nari maze kubikubwira rero ndimo nakubwira ko ikipe ya Dinamo yamaze guterwa maga, ariko se byagenze gute kugira ngo ikipe y'u Burundi iterwe maga? Ikipe ya Dinamo yo mu gihugu cy'u Burundi yatewe maga cyangwa se forfait mu rurimi rw'igifaransa mu mikino ya Basketball Africa League izwi nka BAL mu magambo y'imine. Ikaba rero iri kuba kuri season ya 4 iri kubera muri Pretoria muri Afrika y'Epfo. Imikino ya BAL rero iri kuba ku nshuro yayo ya 4 aho yatangiye gukinwa mu mwaka wa 2021 mu Rwanda murabyibuka, yabereye muri Kigali Arena. Ubu ngubu rero kabiri kubera mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Makipe 12 rero yo mu bihugu 21 bitandukanye muri Afrika yitabiriye imikino ya BAL season ya 4. Harimo amakipe 5 mashya ariyo Al Ahly yo muri Libya, APR Basketball Club yo mu Rwanda, Bangui Sport Club yo muri South Africa cyangwa se muri South African Republic, Dinamo Basketball y'u Burundi twavuze tugarukaho ndetse na FUS Rabat yo muri Maroc. Bikubiye rero mwibaruwa umukuru wa BAL bwana Amadou Gallo Fall yashyize hanze, yavuze ko umukino wari guhuza ikipe ya Dinamo yo mu gihugu cy'u Burundi ndetse na FUS Rabat yo muri Maroc ko utakibaye, ndetse ko ikipe ya FUS Rabat iteye impaga cyangwa se forfait. Dinamo rero ntabwo yatewe maga kubera ko itageze ku kibuga nkuko dusanga tubizi mu mikino itandukanye, ahubwo Dinamo yatewe maga kubera ko yanze kwambara umwenda iteganyijwe cyangwa se imyenda iriho ibirango by'umuterankunga mukuru nyine wa BAL aribyo bya Visit Rwanda cyangwa se Sura u Rwanda. Gusa nyine muri uko kwanga kwambara ibyo birango ntabwo ari ku bushake bw'ikipe ya Dinamo, ahubwo ni itegeko ryavuye muri leta y'u Burundi ndetse no mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball y'u Burundi FEBABU. Nkuko rero umwe mu baherekeje ikipe muri Afrika y'Epfo yabitangarije ikinyamakuru cya BBC dukesha iyi nkuru, aho rero yavuze ko kudakina bitabaturutseho kubera ko bashaka gukina ariko abayoboye igihugu cy'u Burundi bakababuza. Yongeyeho ko bibabaje kuba bariteguye irushanwa ariko bakaba bangiwe gukina kubera impamvu za politike, kandi ubusanzwe siporo itagiye yivanga muri politike, ndetse ko ibibaye ari igihombo gikomeye cyane ku Barundi ndetse no ku gihugu cy'u Burundi ubwacyo. Ni mu gihe rero Minisiteri y'Imikino yo mu Burundi ivuga ko mu gihe kiri imbere baraza kugira icyo babivugaho. Ntabwo rero ubwa mbere ibi ngibi bibaye muri iyi mikino, kubera ko uyu mukino Dinamite w'imo maga wari wa kabiri bari bagiye gukina, kuko wa mbere bawukinnye kuri wa gatandatu tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2024, aho bari batsinze ikipe ya Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo amanota 83 kuri 73, ariko umukino bakaba barawukinnye bapfutse ibirango bya Visit Rwanda ku myenda yabo. Nyuma rero y'itegeko ryari ryavuye muri Minisiteri y'Umukino wa Basketball mu Burundi ko batagomba kwambara ibirango by'u Rwanda. Icyo gihe rero bamaze gukina perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yabinyujije ku rukuta rwa X yakeje ikipe ya Dinamo avuga ko
bayishije nyine ishema Burundi, birumvikana nyine ni ikipe y'u Burundi yatsinze, yagombaga rero kuba felicita cyangwa se kuba congratulations, ababwira ko batsinze ndetse bagahishama igihugu cy'u Burundi. Mwibutse ko imikino ya BAL iri gukinwa mu ma conference 3, aho muri buri conference harimo amakipe 4 azakina hagati yayo. Buri conference rero ikazakina imikino 12, aho buri kipe izakina n'indi imikino 3, naho imikino ya playoffs na final ikazabera muri BK Arena mu Rwanda guhera tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024 kugeza ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Birumvikana uko ama conference ameze n'igihe azakinira, ni hariho conference ya Nile irimo amakipe nka Al Ahly Sporting Club yo muri host nyine nizaba yakiriye yo muri Misiri, hakaza rero Al Ahly Libya yo muri Libya, birumvikana Bangui Sport Club yo muri South Africa ndetse na City Oilers. Akaza rero aya makipe azakinira kuri Hassan Mustafa Indoor Sports Complex in Cairo hagati ya tariki 19 na 27 z'ukwezi kwa kane. Hakaza Sahara Conference izaba irimo amakipe nka APR Basketball Club, AS Douane, Rivers Hoopers ndetse na US Monastir, bikazakina kuri Dakar Arena yo muri Senegal. Akaza rero Kalahari Conference nayo izaba irimo Cape Town Tigers, Dinamo Basketball Club, FUS Rabat ndetse na Petro de Rwanda, bikaba bizakina kuri Sunbet Arena muri Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ariko mbere yaho ino conference ya Sahara izaba irimo APR, birumvikana nyine izakina guhera tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Muje ya Kalahari twavuze tuvuga nyine n'ubundi irimo Dinamo, Cape Town Tigers na Petro de Rwanda, utibagiwe na FUS Rabat. Bikaba rero bya bitangiye no gukina kuko amakipe atangiye gukina ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, akaba zarangiza gukina ku tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. Rero bikabera muri Afrika y'Epfo. Birumvikana rero ko irushanwa rya BAL riteganyijwe kuri BK Arena mu kwezi kwa gatanu umwaka uno mwaka turimo 2024. Munyemerere rero nsubikira ahangaha, munyemerere mbashimire cyane kuba mwabashije kuba mwadukurikira, kuba mwabashe kubana natwe umuzi ndetse no kuba mubana natwe umuzi ku munsi. Musaba ko wakora subscribe niba utarayikora kugira ngo twkomeze tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, tugenda tubagezaho ama match highlights za match cyangwa se inshamake z'imikino imwe n'imwe yagiye iba, haba mu mikino ya Rwanda Premier League icyiciro cya kabiri, imikino yose tugenda tuyibagezaho hano kuri Rwanda Premier League. Ngushimire cyane, shimire niyo Ninya Idrissa, shimire buri wese wakurikiye iki kiganiro, shimire buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro. Mwese mbashimire cyane, reka nkomeze mbifuza kugira ibihe byiza. Hasta la vista.